Ya mele gbogbo bele no vinyo bele amesio kata va Kristo gbore eye egbe atan yo loko be ye Kristo to ego be menye ya mato etozi ya mato eta ojebe na po loko le ma po wuse me la be ma po wuse la ye Kristo a na etempa dokio le ma po wuse amala to khosemala na nye kotemela ele Kristo mema e na temu aholucho e ya magbo e di kekema no eme e di kekema no nwe amesia mesike kwa edoku le maume alo le maupo ngusa sikenye Kristo mala to khosemala kakariji su ala suamemasi bena nusia lusike ya bia maula Yahweh to Kristo Yesu wan come no vi yama dibe nyaya na se gome nyede ela bena egbela Kristo to chaka Kristo to la ole mo popo bubu me eye obe kama tutu e maula wonu yakwe kemena yoma ha Yehowa sogbe ele gameji mechia megbele epe nuwo na de kentio Yesu le gbesoso bene na yo ekoa ya tonao e lusike le dila ya twede asinao vo lusike le didi chowo alo nyekpe ogbo gbenye benare na temu adoje sidokio bene na podokio le maufo nguseme to khoseme eye to emajila atenwa kholucho eya magbo di kekema no nwi ela va mono se kakpo yi ele ma wo epo nuwe ma menyo la baba cho menyo nyi cho egbezre kafifi ne me le petele nya yojila enya nu sikeme experience me wo ela be chala esikema nyema le me tonto la ye me le chechi de me kola enu mo la gbe adunda ele ma wa yom na nu chichi don wo gakia nu si tutu me biela la e ma kone o voke ma uva vanu nye to e pa maruva vame e yo de lu ke fiam na de le popo nya te toa ye me gere me retrosi ya mato e ye me podo kinye le ma upo ngusia me gbe eye le to khosemala keye me kenula nusia nusike me gbona nyema wala e ya ma pepepe wona nam ela be ziale sike me no epe e me vaserola vale egbegba potole imla eye me don penpo le moale keji o ye me gbona le French me là depuis que je suis dans l'armée du Seigneur il ne m'a jamais déçu un jour. Since I've been in the army of my God, he never disappointed me one day. Never. Me gbleni po. Me don po. Eyata me tibe wo hala nyaba ma don po. Bolu sike me tibe na nyale nyaya me. Sike me ho le maubo ple wunse benana tema wo to le wo ha gbo me abe Kristo to enela. Metibe chogbe ajia mautibe chogbe ajia na podokio le ye maupo nguseme to khose kokko emame menye amole watanye hama we o menye amole yitanye hama yo o menye famille me to chie mata ma yo o menye eholo nya fo chechi mata ma yo onye nyama blomie le o khose sike anwasio ne na kpolo kio le maupo ngusia mala ye gbomiele eye kpolo kio le maupo ngusia me enye wode le popo sike to khoseme ye le khoseme Kristo khoida gbe eye trosi ya mato le blibo de deme eye la gbe none eye amade de kola ne yuela me kaliji no le gapopo ya me bena maga yo nuve kape ya tono o ze kako na yo eko lesite
eva kpɔ kio le Mawu ƒe ŋusẽ me to xɔse me ta le Kristoa me ta eye gama me la ebia nu sia nu la ate ŋu awɔe nɔ enumake le Yesu ƒe ŋkɔa me. Alléluia. Elabena egbe na mi bena ame siwo ŋu wotɔ kpɔ ɖo kple Mawu ƒe akpoxɔnu to xɔse me. Ikpɔa ame siwo ŋu wodzɔ le Mawu ƒe ŋusẽ me to xɔse me. Míetrɔ zi ame siwo ŋu wodzɔ. Yesu ƒoxla mi va kpe ɖo azɔ mi le Yesua me. Eye míetrɔ zi ame siwo ŋu wotɔ kpɔ ɖo. Yesu to zi míaƒe kpɔtɔtɔ kple míaƒe akpoxɔnu si ke to xɔse me na mi ye mi le eme la ke nu nagbɔ be Yesu kpɔ la. Ke nu nagbɔ be Yesu wɔ nu ye na kpɔ la be mawɔe na wo ma ha. Wɔme di be nakpɔ ɖokuiwò le Mawu ƒe ŋusẽ ya me to xɔse me. Eyae la va be ɖɔ be la ala xɔ nu sia nu. Ke bia la Bible agbe na mi miaxɔ nu sia nu si ke mi bia. Vous qui le garde par sa puissance au moyen de la foi. Le Seigneur nous garde par sa puissance au moyen de notre foi que nous avons en lui. Tu devais avoir cette assurance que c'est Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui te garde par sa puissance au moyen de ta foi. Au moyen de ta foi. C'est ce que la Bible nous dit. Et il répète, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Vous voyez? Nous qui, par la puissance de Dieu, nous avons reconnu la puissance de Dieu et nous demeurons dans cette puissance. Car c'est par la foi que nous devons nous voir garder dans la puissance de Dieu. Qui dans la puissance de Dieu sommes gardés par la foi. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Parce que nous savons que sans la foi, personne ne va pas plaire Dieu. Dieu veut te voir aujourd'hui dans sa puissance. Dans sa puissance. Car sa puissance, c'est Jésus-Christ. Et c'est cette puissance qui nous garde par la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est cette puissance qui nous protège par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pour cela que la Bible nous a clarifié le passage dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5. Qui dans la puissance de Dieu, c'est dans la puissance de Dieu que nous nous sommes gardés. Alléluia. Nous sommes gardés par la foi dans la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et si tu demeures dans cette puissance de Dieu, cela veut dire que tu demeures en Jésus-Christ. Tu demeures en Jésus-Christ à partir de ce jour. Et quand tu demeures en Jésus-Christ dans cette foi que tu as envers Dieu le Tout-Puissant, tu te verras toujours, tu es cloué en Jésus-Christ. Et c'est par cette foi, et c'est dans cette foi que tu demanderas au Seigneur tout ce que tu voulais que le Seigneur te fasse dans ta vie. Amen. Praise the Lord. Hey.
ame siwo ŋu wotɔkpɔ ɖo kple Mawu ƒe akpoxɔnu to xɔse me. Ame siwo ŋu wodzɔ le Mawu ƒe ŋusẽ me to xɔse me. Hallelujah. You who through faith are shielded by God's power. You who are kept by the power of God through faith. Who are kept by the power of God through faith into salvation, ready to be revealed in the last time. Hallelujah. Praise the Lord. We are the one. We are the one who through faith are shielded by the power of God. That means we are in God. We are in Christ Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We are kept by the power of God through faith. Who kept us is Jesus Christ. Is God Almighty God. And by his power, his own power, who is Jesus Christ. But this can be done through faith in Christ. Then we can see ourselves in Christ. And when we ask anything in his name, God is going to provide that thing to us immediately, not tomorrow, not before tomorrow, now, in Jesus Christ's name. In the name of Jesus Christ. This is why we are called for. We are called to show the greatness of God's power through our life in believing in Christ Jesus who he has sent to us. And then when we ask everything, we can have it. Hallelujah. Because he promised all these things to us. For us already. That's why he can say, you are already clean because of the word I have spoken to you. You are already clean because of the word I have spoken to you. Jesus said to his disciple, we are already clean when we believe in Christ, when we are in that power of God, in which God kept us, and we are living in that power of God, which is Jesus Christ. And this can be done through faith. And God can keep us safely in his power. Hallelujah. You are already clean. You are already clean because of the word I have spoken to you. That's why Jesus is asking us to remain in him. And he in us. Because, no branch can bear fruit by itself. It might remain in the vine. Neither can bear fruit unless you remain in me, in Jesus. When we remain in Christ Jesus, that means we are in the power of God. We are in the power of God through faith. Then we can ask anything that we like to ask our Father. And our Father is ready to give everything to us in the mighty name of Jesus Christ. That is the power of Jesus Christ. That's why we say in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise God. That's it. Praise God.